Hello? Yebo. Kunjani bhuti? Kunjani? Hayi siyaphila singezwa kuwe mntana. Ngobani lo? Ukhonza lithini mabuza lapha mvule i-live ku-TikTok. So umuntu wakho ku-live yami njengamanje lapha. Bemphikisana laye mina ngimtshela ukuthi wena unama-girlfriend angu-5 esithi wena uthandana naye yedwa. Ama-girlfriend ayi-5. So ngase ngithi hhayi ngcono sibheje mina nawe sikwenzela ukuthi sibone ukuthi umuntu wakho uthandana lawe uyi-one yini sabheja-ke. Ngathi mina wena ungasitshela igama lomuntu wakho elalele la ngiyamthumela i-1.5 angazi ukuthi ebutswana iyimalini kodwa mina ngiyamthumela i-1.5 yamarandi. So wena sicela phela usitshele igama lomuntu wakho then umuntu wakho uma uqambe lona elakhe kuthi ukuthi uyabe seyiwinile i-1.5 kodwa uma uchaya eceleni kuthi ukuthi uyabe seluzile. Lapha ngikhuluma lo bani first? Ukhonza lithini mabuza? Okay. So umuntu wakho mbani igama lakhe? Ukulalele nje manje njengoba ukhuluma so. Ngu-Priska Moyo. Okay, but ngiyabonga isikhathi sakho.